Birta longpen kadu kavya phantame adab ke mea kardom nang pazuriklo. Tang tepini adab birta juitha. Labang solam ki iklang atheke men sangti ki contract forest asai campaign manja forest check get along ki khangnun check. Pen royalty kai piwer pen pabat check ajok si lam ki klang. Athe Karbi Anglong Autonomous Council forest sai kamatum pen EC meeting ke padohut si royalty pabat order pilo. Ebonta Karbi Anglong Sand Supplier Association of An Ipa Juje Mate Kachini ne jok manghu prong lo pusi ningje ponti. Anparta men ke lapuke royalty ke piun e pata ningje. Karbi Anglong Sand Supplier Association lapuan kaching room nang ko kathebang ke pinung wenili tumagari radak angsong ben order do pamen ben ni tumaphan gari bang nang khang yadlo ke khang athebang order alwateng pulotang te ni tumaphan par safety along 200 radak royalty de kang ning sipulo ene council royalty ateng pulotang te 140 lason sen chonon bangke par safety along si par siam along 200 rupees nahi po ni tumaphan asini tumbang ke mohol dara long pen hala dak pani tum royalty kwan ma kipi nai pi de kang lo la pen same tum range salo amade ni tum ofom sitame tum ingthan iglo ofom ni tum totally hala dak kwan ma payment kipi nai ateng pen ni tum phan suri ni si ofom e pa lo nang en lo ni tum phan sum la so teng men si tum claim bom dam bom la si pini ya bangke la pon ni tum magari nang ke khang che ke bangke ni tum bangke mangulo la sila bangso alo order nang kipi po bangke council ben musimo pen ni tum dak manja range ICF sarnang pachini lo angsong sordo nang people la sini tumbangke la so order teng pen masi follow lo salang tumbang pulo la so ka follow teng pen jong si ahok lo plotang te chok office sami tumbangke immediately alang ni tumbang action oriented masi tumbangke pinung vela panarmu chingrum nang kok lo manghu prong lo ni tumbangke la si la so order teng pen pulo te ni tum Karbi Anglong Sand Supplier Association ke lada ke komarne akiche ke be aso ave ni tum ada Karbi Anglong ariso atum si kachoklem side me thang lada ini tum kaike ini tum akhai aphan ni tum ke lada ke Charlie le lapan ke do minute putum da gali ba inut bhai ni ke dolo laya beha bepar kachoklem men ni tum ke pinia nista me ni tum lo Charlie lo tapen ehem iri chitami tum chelang lo si laya puthak bangke lapuan royalty tax pinai bangke ni tum Karbi Anglong Sand Supplier Association in ben bangke ni tum aphan la bangke isi mesen awar sai ni tum phan lage nangching bai nei musin tum bang pulo athe lapuan tax ke ni tum piune athe par safety along yong si 200 pulo tangte par cm along 200 pulo tangte ni tum ke ihuma asang ti long ke 400 cm do inke 400 cm along ke 2000 le ro gale 10 cm 10 cm le ro 10 cm do 10 cm along pulo tangte tum ke 2000 si pinang kokpo la si ihuma along ata manjaren song sini tum man pining ve ajwa por nang khang lo labang sorda nang pilo la sini tum ke illegal ni tum dimapur sitame sangti ko supply gali ni tum long pura ni tum ofom kang thando lai na ofom ta ho nai tum media hoya theng ni tum paklang lo la sin tum mang eda ke illegal ben tum na ke dam gali pura legalize ni tum claim lo arona teng ben tum claim lo la sila so puthak bang ke tum Karbi Anglong council itu ma Karbi Anglong Autonomous Council si ama ke hai phang sami tum choningri lo labang so order bang ke pravjin pen isi commission awar sai order do order lu bang ni tum hanang paklang no la salang ni tum bang pulo ladak forest secretary bang same pene signature do pulo la si la so teng men bang ladak ne signature ki same si lawi bang ave ni tum ke thek dam long teng pulo te la xerox copy si xerox copy ni tum hanang pilo lalu sire do nai ma council men alam thi bange lapu han le he nonson lapu pinilo ladak paklang iglo ma didi tik ase alang li tum da council pen le peni pole te nile tum aron thang peni tha bente boy fit ami non apor bangke pu men jung khokmok bangke nile tum da thik the pin men bangkala mang hu prong lo de non pini dak dong te pini alam ladak si nang endon pu pena mane ho dok muka pen cowan pulo de ho da kona dong nang endoni la solam da dulang mati mane
clarify bang abi si men bang kan nili tum namang humang ram elo nona por bang ke nona por se jo phir lo mayok ta me kam tang et pen hem chedam atum sigi ong lo boy phit ta me nona por ke ong na me nang li tum han na me nang cho hang nang kok lo na me nili tum na me nang chitong nang kok lo la gari bang phan bang ke payok nang ko la si men ta me la ana boy phit ta me men bang nili tum da pi tong tek pi un e palam na thene non ta me sangti ta me 6,000 nane ako po tipi na nada $2,000 bulo de nili tum da ako khorcha bang batu obosi road tax lang men ke nili tum da lan bang ke un e palam mang se non bang nili tum da lan bang pion tela so our notification laili aprang tum pen mani sun supplierization pen kewai sondum dem na son ma ke ave kaching wa ave ako na hang he plus ako la mata non aning sama se nili tum ke khobor ke long je lason la anji pun tame alang li tum bang tame long lo tame alang li tum tame advance notice sang pidun me pen na pen tame tame non ma ke non aning sama masih ini masih nili tum da yo ekdom mahu prong ason lo nasi nili bang kachuning ri bang ke lason order paklang bang pulo te aku jingwa jing sai pami pen le pachon tu son te mi parimah posi kachuning ri kang tung lo te nengwe nangli tumagari bang ke la nangli tumbang dam jui pama mate pikang dia pama mate pipe la pume pasangkok pa nungwi ya bang ke tum bang ke chuning ri bang ke le gari bang ke ka teng pu la tipi nang cek nang po la pen papa dam long nang po posi nili tum bang ke kachuning ri I po ya lo yo ses but salang tu mention pon lo na si environment polo tang te green ses si dam po he asi la sopo thak lo tang de lage sangti ya phan det pusi mo pen ki birta nang bachin ini tum phan se tum green ses along langdam polo tang de lage environment lo pot sangti det kali si arlong koila theng pi pen chenglok alang tum forest or muan bang ke la soteng si enangi ma bsin tum mathalu as tameni tum bang sangti bang ge sangti phan det chor bang la tum sangti phan de si la puson adai nang en roma puta nei tum bang jongdam lo sonsi halapu forest sai kam tumpen ke than pona tengke labang so order a lolam ke molar tumke chini ji puta inje tasi pini mati nongwe bang ke padam long po puta ACF monsing ti sopen herangke tum karjot ninje dun 13 ani jitula last isi gitu he executive committee Karbenglang autonomous council pen ke cheparai pon son thomohor mudola la environment forest along mane first abang ke imposition of relation of full royalty la prang ke CEO la thingpi kam claim tanga 1% mati non bang la 10% pinang po la ek number lo second abang ke imposition of green chest pula hai di per cubic meter long 200 but outside ke dam mane interstate bang jene banon Nagaland ba Manipur son ke dam hai sangti la solong si per cubic meter long 200 ke mane realize nang po levy le tax lo nang tuma department mala sang teacher ma mane arlong ma kali kada ko velo laki suppose non jadi arlong Nagaland dam ta Nagaland le so tobar le arlong hala ta arlong manta lagi effect bo si velo okol lagi sangti phanchot pulam le inke konon isi dolang la bangkala ili tumle non rong theglong la chain show machine hai la ke nam sitame ba hatot chibi sitame la kanon ke registration kurang po mane license na forest department pe mane illegally ki bilong lelo ason thomar mul de la association to bang ke fee amendment se thang information na pipin se nang thang la kali information pipin mane ne tumke la mohalla tumke la tumanga already tumanga chini po themala ke government order pulote mohalla tumke la already chini po asi la association tum chin de bangla bangla chin de la lama ke lang li tum banglo ni long mu ni tum so teng ben khang lo masula tum polo pini men ma ke ni tum chi sik se chidang de masi chin de lo asi nongwe san san ban mangala tum nang relax neng gosi so tum ni chingki tham sin tum relax bilo tapen apen bangke la so a rule so bangke pura lagu bu mane lano ningwe bang la pasang era gari da ningwe bang padam long ko I think si nengwe phan bang ke padam po padam po alang li tum na chun ri teng pensi ya tipi chalana ma anutin Kintu kali ofom bang do vek nang po kali do vek lo sama ihu malong men anam kan si department men lagi department pengen tik tik bangla moholdar men tik po lagi ofom ke athema department phani pipe ofom ke lake moholdar ba permit holder phansi pichoi mane anutin en le kaprek pus name la bangani jimchin del bang la moholdar to metang la tunsi bang chini po
idamtang jakhong ni phai krip liarni Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rohang Hinpen Moran Lapen Matak Autonomous Council Pen Karbi Anglong Autonomous Council jakhong ke kaprek pati 60 jakhong ke prekla ate itumge central pen seta Moran Motak tumge state government si 60 ki council job apen anparta Indian citizenship lo mate voter ID le ki dolote kachege be pustame purlong lo lapen voter joglong lo pusi India lo ron tok lo puta alang di pen kaninje Hoda banke dakela state government atu malam hala votali salam pubo hoda ke state government la sa decision la take itum ke 60 long sike tokang dake close ide long ke do paragraph 20 long ke dake 60 area pulo sa 60 area mongta da banke in close ide long ke dok do dake nangyong si voters lo pulong te nangyong si India citizenship lo pulongte nang artai long sin kan kora follow pulongte close ida teng ben ke nang council election da chopate dulong lo da tok angda ogola tumke da council state government ben ka create moran motok itumke 60 ke itumke central government be sinange pia 60 laso puthak Uthot All Party Hills Leader Conference APHLC Jaya Kathararo spokesperson mate lamjai sarpo angtong inti kathara hinpen lam theki boy mate lam theki paklang nuntu tangte alang hinpen kaninjia lamle archu ponsina Jasamet Moran pen motak autonomous council long la Moran la pen motak pen akaprega khai tumke vote ke pidunong lelo pulaso Assam a cabinet pen aso alam rai ki en pensi alam ke hunang chulo mantidi nasi dak si em Jasamet pen alang ni ganing je bangalalo hala ke state pen kaselama council long aposi la ke state to maning hanga ting pen la ke lang tum pinchong on posipu la ke kalang lo mene sita dak ilitum Karbi Anglong Autonomous Council long alam che thanam lo pulotang dak bangke aja kong thetu muchot lo lake ha India a constitution mate India amhang ke theka hota matsi ilitum six schedule ta amhang thekum plot lo pulotang te dak cabinet a decision pen an parte dak ilitum Autonomous Council a six schedule si aja kong kang tang chulo la si em kaninge do thulang dak Karbi Anglong Autonomous Council ar lu bangke komatni hongpen ke wanga tu make chi ke bietum sita voter list ng amen to kok lo tangte thurlong lo ma joglong lo posipo sita alang li isiala mang tini bublo laso district council rules alang li chelang dam pamilu pulo tangte haladak India citizen lo tangte thurlong po pula anvet kalilang vote joglong lo te thurlong pula anvet kalilang komara tum si vote ke joglong ni hala talam the dong lang mate Lasi hala non ke do bom mate abana ron bangke lake 6 schedule long paragraph 2 sub paragraph 6 pusipulo angdeng pihini angdeng so throk lo hala so long ke tok hala so aron pensi non ala non council kachari I bom hala so aron bangke selam lo setelah so aron ke chok chilu pulo gente lake aban lo si non akimi aron selam tunang po pot si Guwahati High Court along case bidam choklo PIL 9 2017 Halaswa PIL High Dead Pen Guwahati High Court pen lamrai ki bigil halo Karbi Anglong Autonomous Council atum chiklo yon thomang bong pen aron akimi selam nang populo Council atum chethagon chulo chiklo yon thom ke uni chiklo yon throk naing pulo chiklo yon throk ta por pidialo chiklo yon throk pidal pe non ke jo chiklo yon throk ali non ningkan throk sosilo kunal aron kente lage kasi hala abban aron alam problem de ta bangke claim nang nilo CM ke haita hala abban aron bangke ke chok che ke le do po sia kimi selam non puki pulo gente ande kupi sila abban aron alam non ke van bom nang langte akimi aron selam de dra laso akimi aron along tok nang po dake tok nang bang la hello inglong aso pen aka prega tuman ke che ke be pulo tang de dakar biang long arlo ningkan pharu kre sirke bra phoke bra isi aprang penang ke do bom atum kali pulo tang te daga bangke vote joglong lilo lapen election ta thurong lilo matang te inglong aso kali tum anke ke do bari no kimi non joglong lilo lapen thurong lilo putong tok de rima la ong be ong lo la sini tum ge ning hang lo sita la anle un e pusita ningkan pharu kre sirke bra phoke bra isi aprang pen do bom atum ansi joglong chodji pule tok unanta la anle unanta
rara tum ake jok van doi polo sitan nona bangke alang litum CM kaning je bang la hello alang litum aron selam lo pusipo aron selam mat ha governor ari ding ching thang lok pusipo CM ala model ake governor ari ding ching thang lok pusipo lo la sin non ni CM phan karju kang tung alang li phan se arju po alang li phan panong lor sin arju po nang li si puver lo asam a cabinet alam si governor ta arju nangi pulo ante non nang litum kaselam aron bang governor ari deng ching thang lok pulo tang te nang litum alama teng pulo tang te la ke asam cabinet si paching thang lok lo ante asam cabinet tum moran pen mota ka tum phan lapuan aron kimi selam pithek pulo tang te dakar biang long sora phan pulo aron kimi bang che koy du nekhe dekente ili tuma ka che songe ha suri ni da ke throga ning kan pen lo gente people lo jo non la ningkan nar ke pa por non nang li ro na people non taron la soron nang tum selam patang ne dekente asama chief minister dakar biang long batai ko an lo ke bangke ningkan isi pen dak batai kep kep hoda ke bang la pen nang li jir polo nang li tum chilang king lo ante la ili tuma ke mang alam nang li people lo pakroin ne dekente nang li tum ke thana teng polo tangte la hello nili CM man ake hai phane puji pu bangke dak kar biang long autonomous council long ke keche ke bi atum nang jok dun long le nang thodu long le pun hot ke tok ve polam ke ningje verino nang litum aron aki mi kaselam ji paragraph 2 sub paragraph 7 ateng pe nang tum long jakong dolo dak nang tum selam dedra aron aki mi van dedra nang tum pechok den pusin ilhin men puji Karbia Khailong Tame Ason ke Thekere Phai ke Bad Bomason si Karbi Language Development Board former chairman Mate Thekarar Niwang Hempu Sri Long Singteron Pen United Arab Emirates Dubai Detlong Promotion of Karbi Language and Social Activities Award Chepalong Dun si Karbiang Long Mate India na det aphan nong mekiwan Demilun Events Dubai Hin Pen Patripi Ponsi prestigious international award paman ponno la so long the pride of tribe India Penta Chirab Dun si United Arab Emirates Dubai long paman pon la so jo Dipu Perangke Klembang Mate Difu Active Reporters Team Matumpen Tame Arjulong si Ningkaronga Jok Pohoi Pakvet Pen Tame Archo Ponno Lapulong Singteron Pen Jingki Jithan Ponsi Purkimo ki Klem ki Dam Lapen Karbi Language Mate Imitanga Lama ki Pachun Jie Puthak Stame Jithan Pon si estimate ke nang litum ala ni di Dubai long tu na taxi taxi ni dan tu si lo sa holo ni di Dubai long hala Global Tribal Business Forum 2025 the pride of the tribe batum si organize dak ni panang hang ni pan key speaker ay sab silang hang lo si dak pena lam jai dun lo si hadak kato ko tunda aning along si bilang te dai dun tribal tu makitu kisung aputha tribal tu kipapi business ana kapapi ayo ni pe si kapapi lo la so bang ni di jai dun long wa heavy tum ing long so dun ke carbidet wala mali as a whole will long tribal which is wrong mas ka pangu si hadak yang ni guru tum tadu Chinese tum tadu sing long tum tabang Chinese na de lo di compare pangbar na masih ne seta as a whole of India long la not just met north east long Jharkhand long adivasi ko tum long masila hai tum mane kapap ki dum la business ke claim ang crack che long nun te ke apulo nang dak ni so lam da jai tu hanso ala ke albiang long hello tu long by production ke ong dai li tum ki do ra di chi ke chi ni dun te product mala so chi ni yo ni middleman ke do ma li ang long international market lo tun te jo la hello pulo na tum granite ta along da avelu ador chi ni ma si hem ki kim to war ke kim along si dak si en ai pu thak la si hadak tum non government ben pachek on ra hadak tum ba investor tum ke ba ni pen hadak kini dak pen ko pp ma ke pon ni international market along no hanso kan ni pen dak long
la pendak dhorok granite lo pen jagam minerals do lang la hai deposit la hai dak wang pen invest la si la hai lo la si meeting la ni lam jai det pen apit pen anga tum hadak UAE tum Emirates tum mata ni pan nang chikong tu lo apit phone number ang en lai pen no phone number nang chipi lo nang chi contact lo la hai do lo la si la so bang ni ngarong pik lo pe chitong no lo kasi la ni ko pai ku si mata ate international la hong klam along ni lam gi jai dun long is our side lam gi dong ki jai ku ta kali as a tribal key speaker ni main speaker la so possibility is our side along si ka cha yak du long pa ni ngarong la pe na so long la tum ni ka na hok ni ka da na ngar chu lo karbi alam karbi language contribution karbi alama kapaching tu long karbi alama long teklem gedam la sopot apu thak ni kan nangar chu lo ni kan la ta dai si memento na pi lo si la ta ni jarong lo la si non ni matha ado we non ni tum we ki mia tum ni tum karbi tu ta kamatha chikir la pen la me thang dak business kapaching tu ji business pen kan tu I la so bang ni tu la hello ke thi e nai ku si ni la so long la hai pen ni tu ma war sai ke long ni ke ni yo la hai pa asinon ni udame pangbarame hadak tan ni ni te kan hadak tan ni ni te kan isi mesen kamatha pulong te Dubai aso sang ia ju si bang no ke la an ke pat ke da hadak muni tu nung ka chong bir ka chong dat man ke dam ni ya tin si nung ke bang kan si pa tu lo la ni pa na si non Dubai aso Israel along sa ni chari tu kasi nung hadak ka pang business lo no dai tanda tourism phansi salami tunda dak na son si salam na po ana kusita me bang ka ching tur tur plan kasi non ilita non la son charli tunda la dak son mai si polisi se marken si ching tur pen la so tem nan ji kusi ni kita la lo na le kong tu na la kong so ya bar na lisang par ken long ten bang ko an lo sa non na phong ke bang pi bak pan pi karbi yang long pen nili tum bang sok si bal do do kasi dak bang tiang bong pen nili andai wat dan pi ko la pen ke muniram rong hang sai ke tiki ahin ka paching tur pen la ana dang ke te pen lan ke ching tur pen la du rai do man kan tur pon rada sai ke klem ko lang ni kan pi lo pen sabina teron pi kan la helum ko na pi lo sabina pen ala manuti pro pi la mai ne kan do mereka country kan do la India pen choche se India pen bage kyong nai lu mo la maksud ada lokal tu maka tu Emirates tu maka tu masalah tu mata business bang ala tu da interest na cepat lagu la ni cheap place ko kan la ta laila ra hal hala mata ni limit ni kan si digital card na chipi phone number address aja son si ada organizer atau mata na chitong ni lalu yang kita datang dengan di starting ada bukan bisnes sih yang ini yang dak itu tu ngeklaim ni ko tidu ati business apa yang thori ko te non ye pa nan cherai de so men ni ni ye lo number 1 ye di tung ge hansu la ba ot me la ko wo la la tung ge ada ke supply dun mi arke karmi pendang lok an te la ka tiki pen ke lo mo ka ayurvedic medicine mo ka do la pendet ke non da ay mo pen ni ko bom granite la ta ching tur kan mi lo la pendet ke dak dolang non wars ta mo pipini dulan da sulfur la haya hormu tepra
dak industry nang ulo lo technician po. Ay non po ng rubber. Rubber ay Karbenglong production technique one of the top producer lo yang mo Karbenglong da. Ulo ng rubber ay itong wala. Stala so rubber long da dak pen isi ketan isi business dili tung dak dami no. So dahil claim eno ulong te mane ang tanah chong widam ke damyo ploji chota kali sida kali to mancing pur uji sini Tang te pini ada pabirda bangke kang tonik lo kadoka betame 2 me thak me kurwang tru